हेलो फ्रेंड्स फाइ kaham ko bidi YouTube channel tinini video ni topic ngake end screen tamo te end screen boma ke setting khlai friends normal kangpula ang end screen tamo obono sawi khnarnai friends end screen ngake video ni pai thago tai kaisa kaini video ni multiple screen khepai remani tai kaisa onyo video ni je agini video ke samno nini o video last ho multiple screen khepai remani setting khlai remani obono hno end screen norok ge mobile screen nuk tong tabo omono no hno end screen ge friends norok saiman kana end screen tamo ge friends norok na ang end screen boma hake setting khlainai obono ang ani mobile screen tlangai norok na phunungnai phage ge friends ani mobile screen no naitongni video paithak jora end screen thepana bagai friends norok sangpuila chrome browser no open khladi abon jagolo friends norok omaki interface tungnai oro searching box so type khladi youtube.com abon jagolo friends norok next page so omaki interface tungnai sako tinta dot click khlaike omaki interface tungnai oro desktop site click khladi desktop site click khlaiman jagolo friends norok ni mobile screen computer ni screen hakeno nukjagnai abon jagolo friends norok next page so omaki interface tungnai oro friends norok nuguna ji right side to norok ni channel ni logo click khlai rakhangke omaki interface tungnai oro you channel click khlai redi abon jagolo friends norok next page so omaki interface tungnai oro youtube studio click khlai redi aboni jagolo friends norok next page so omaki interface nugnai oro norok nuguna di left side to norok ni youtube channel ni video ni icon a jagao click khlai redi video ni icon click khlaiman jagolo omaki interface nugnai oro norok ni video no bo video norok end screen rinan busung abono select khlai click khlai redi aboni jagolo friends norok next page so omaki interface nugnai oro friends norok debarati kisa scroll left khlaina di o jago nuguna di end screen no click khlai redi aboni jagolo friends norok next page so omaki interface nugnai friends norok oro video ni side hangke end screen di mano e kasara ke logo bo thepai ri mano pyang norok logo thepai phunugya ronang video simi thepawai phunungnai friends norok oro kaisa stick nuguna ji a stick no video ni timing last digi tlangai thangdi aboni jagolo friends norok video ni screen no click khlai khangke omaki interface tungnai oro video click khlai redi abon jagolo omaki interface kaisa window phainai abon jagolo tolani o jagao click khlai redi abon jagolo friends norok o jagao norok ni bo video no end screen rina busung a video no select khlai nadi kaisa video add engkha taisa video no oro add khaina bagai video ni screen no click khlai redi abon jagolo oro video click khlai redi abon jagolo o window no set khlai oro tolani option no click khlai redi aboni jagolo omaki interface nungnai oro norok ni bo video no norok end screen rina busung obono select khlai redi friends norok oro nugui mankhana duita video end screen add engkha aboni jagolo friends norok sakao nuguna di save o click khlai redi save o click khlaimani jagolo friends norok ni end screen video save ongnai friends norok na ang youtube ni home page o tlangai norok no phunugana video ni line no boma haike end screen setting friends o video no ang tabo end screen thepai remani norok nuguna di end screen boma haike set friends norok oro nugui mankhana duita end screen remani oro duita end screen no setting engkha friends norok ni end screen thepana bagai jekono doubt engkha angke eba confusion khangke tolao comment khlai di इनके फ्रेंड्स आंखा खायनर साइमन खाना एन स्क्रीन तामो ते एन स्क्रीन बोमा के सेटिंग खलाई फ्रेंड्स एन स्क्रीन नो सेटिंग खलाइनारा मनांगो तांगे हिंका हंके एन स्क्रीन बाने व्यूज गोबां मानो ताइ चैनल बो दाति ग्रोथ उंगो इनके फ्रेंड्स ओ भिडियो नों निबागै हेल्पफुल खांके लाइक खादि शेयर खादि ताइ चैनल सब्सक्राइब खाइ बेल आइकन प्रेस खाइ रेडी दिनन भिडियो सब्सक्राइब खालामबाय फ्रेंड्स